Sin pjevačice Snežane Đurišić, Marko Gvozdenović, pretučen je sinoć na Vračaru, a vijest je ponovo skrenula pažnju javnosti na njegov buran i problematičan život koji godinama puni stupce crne hronike. Problemi su prema ranijim svjedočenjima počeli još 2001. godine kada je kao mladić izazvao tešku saobraćajnu nesreću u bulevaru Kneza Aleksandra Karađorđevića vozeći pod dejstvom alkohola. Tom prilikom stradala je njegova tadašnja djevojka Jelena, ćerka poznatog harmonikaša Miodraga Paunovića. Istragom je utvrđeno da je u trenutku nesreće imao 2,16 promila alkohola u krvi, a zbog tog udesa proveo je 3 godine u zatvoru. Snežana Đurišić je svojevremeno otvoreno govorila o tragediji koja je obilježila njihovu porodicu, priznajući da su to bili strašni dani, posebno za porodicu nastradale djevojke. Ispričala da je prodala kuću jer ju je vezivala za bolne uspomene i suze, te da se njen sin nikada u potpunosti nije vratio svom životu. Marko je s druge strane tvrdio da je u automobilu došlo do neprimjerenog ponašanja, da je u jednom trenutku izgubio kontrolu i udario u banderu. Naveo je da je nakon nesreće imao 17 operacija, da mu je odstranjen deo stomaka i da su mu ljekari jedva spasili nogu, a potom je odslužio zatvorsku kaznu. Nakon izlaska iz zatvora uslijedili su novi problemi sa zakonom. Protiv njega je 2015. godine pokrenut predistražni postupak zbog sumnje na nasilje u porodici, odnosno da je pretukao suprugu Đurđu i naneo joj teške telesne povrede. Prema navodima, incidenti su se dogodili 2013. i 2014. godine, a policija je intervenisala zbog prijavljenog nasilničkog ponašanja. Ubrzo nakon tih događaja Marko se razveo od supruge sa kojom ima 2 djece, sina Miloša i ćerku Lunu. Problemi su se nastavili 2016. godine kada je ponovo izazvao saobraćajnu nesreću na Banjici u kojoj je jedna osoba povrijeđena. Nakon sudara je pobjegao sa lica mjesta, ali ga je policija ubrzo pronašla i privela. 3 godine kasnije, 2019. ponovo je završio iza rešetaka gdje je proveo 3 mjeseca zbog sumnje da je opljačkao porodičnu kuću u Jajincima i prijetio majci. On je te optužbe negirao tvrdeći da nije pljačkao dom u kom je živio, već da je priveden zbog incidenta na jednoj utakmici na stadionu Marakana dok je bio na uslovnoj slobodi. U novembru 2021. godine pojavile su se nove optužbe, ovog puta da je opljačkao vlasnicu pizzerije u Beogradu kod koje je radio. Prema njenim riječima, Marko je radio svega nekoliko sati, a potom nestao sa automobilom i pazarom od oko 5.000 dinara. Vozilo je, kako je navela, ostavio nasred Vojvodne stepe bez goriva, nakon čega ga je odneo pauk. Kada ga je kontaktirala, rekao joj je da se ničega ne sjeća jer je bio pijan i da mu alkohol teško pada. Najnoviji incident na Vračaru dodatno je uznemirio javnost, a detalji prebijanja još uvijek nisu u potpunosti poznati. Ipak ovaj događaj samo je posljednji u nizu burnih epizoda koje već više od 2 decenije prate život Marka Gvozdenovića i donose nove brige njegovoj majci, poznatoj pjevačici Snežani Đurišić.